Ia whatalo whatfo nei tai au fou. Ia ile whafonga so tātou wā tunuu. Ia ai meseo pa anga lau loa pei, ma lo le folau, ma lo lava le ono sai. Le wau dia mai le lofa mleanga leo le tua le nei aso amata. O ti ute ma whaivo so tātou wā tunuu. E usi mai lo lau whafonga. O sa whapoponga leo tātou tala mai Samoa pe on masani ai. I aso taitasi. O se whala ve lave whala natura ele I mawhauwhauina ele toa tele o nai o tātou tanganta o lo alalampa pa au inisio a fia anga isawai. E peo le tu ma lo pa lauli wha apea I masatu pa itea. Ina ua a fia I ngalu po o tsunami, po o se tsunami, I le a fia le asto na ina se imawai atu nei. Ini li potina mawhaiuna mau mai isawai le whai unga le vai aso lo o whaali ai. E si lia ma le se launisi o nai a inga sa wha apea ona suru whai atu iuta. E mapu ai ina ua a fiola tau whale I sengalu, ma whaaleanga ina ile tele o mea tō tino. O le nei tūlanga na mafua ono o se maunga mui lalo le samina a fia ile moto tonga. Ile lata ile afo le lima ile a fia le aso lava lea, taimi Samoa. O nei a inga nei, na fsoso ani a ile matanga luenga o leo wha apea mfui mu, e a wina atu iuta inise o no fuanga e mapu ai, o na ua whaaleanga ina o la tau whale ile ngalwe pei o na a fia ile a fia le aso nai. Na sau noa lea fionga le sui komisina o leo ia awa paulongo I tino Filipo e whaapea. O lea fiafi lava lea na fsosoani ai leo I savai. Ina ia tau mawhai ave e sea mai ai nei a inga o a fio angai pe una tā ua. Anga I yuta I whanua o lo o mautinoa e malu pui ai I lātou. I li poti mai lea fio anga vai loa pa laurina whaali ai lea a fio le te leo whale le I tū lai o no lea so lava lea ina ua o iai le ngalu. Na tā ua ai o le te leo whale lata ele sami na whaatama ia uma. I tusa o li poti mai le ofisa o le vai tau le whai unga le vai aso. Na whaali ai ele ia isa sila fia o le ofisa o vai tau o le a fia sa vai se ngalu. O le tu la o le a fole fitu le a fia lea na whato a wina mai se lapta inga mai le ofisa o vai tau. E tusa ai o se tsunami o noa a fia ile atu Samoa. Muli ane to e whaalea o ngā ina le nei lapta inga. Ina ua mai a le tu la ato taluan tu ina mai fautuanga I tangata o mo Samoa. Ina ia o yuta I no fuanga I tau mamau ma le sami. O nisi o afia anga I tu mua nei lea fo ina afia I ngalu. O le afia anga o fale umanono ma le afia anga o samatau. Lea na va ai al tapu e ina fo I nisi o nei afia anga o ata matu I lunga. O le Facebook. Lea lo whaali ai leo o atu o le ngalu I te tonu o le tia leo whale o nei a inga. Lea na mawhai o nau ese mai ai mo atu yuta I no fuanga. E mauti noa e pui ai lo latou saonga le mu. Ai mo tonga lava ia ua va ai ai ata na tapu e ina mai e le tele o tangata I nuku a lofa le a fia tele. O lea va engo le atu motu ono le tsunami e pe ona mafua mai. Ono o se maunga muna o so I le sami malulu ina I loa se mafui e malosi. O loo whaali ai nei ata le tele o nai tangata o tonga wa sulu whai solo. E sa ilino fuanga maurulunga mama mau yuta. E ono saonga le mua ai o lanto wala. Mai le nei whaalawe wha natura e pe o nā fia I le whai unga o le vai aso. I ni tala mai Amerika Samoa wa whaali ai wa o atu le e o mai I le aso tofi o mawai. Ua fitu tangata ua a fia le wha mai o COVID ina ua mai o na whai ala to suenga ma mauti no aile nei tūlanga. O nei tangata I toa fitu e wha apea na malanga atu I Amerika Samoa is whainga malanga le hawa in air. Lea o atu le se lau fitu sfuluiva le wha ingol pasese. O loo maa salomia e sui o soi fo malolo ina al territory o nisi o le nei pasese. O loo maua li si ama foa le Omicron. Le o mafua e o na vavele pipisi o le wha mai. E peo na li putia mai e le tala nei. O loo tā uai e le wha atono o soi fo malolo ina Amerika Samoa. Ia vesi fautanu e fitu ia ilantou le o mautino o maua le wha mai. O ilantou mane e to o fitu o ave sea mai ma no fuanga sa fa no fo se ai ma awina atu se tasi no fuanga fa pitoa e pui alele iai I tafuna. Ma o le ato e fa no fo se ai mo le sis full fa so lumanai. O le temi ne o le olipotia mai ai Amerika Samoa o tamu fai pele matanga al bengal soi fo maloloina. A tutuila e tau sa ilia. Pena fa pe fea ona maua nei tangata e to o fitu I sia mo le COVID. Ma sa ilia ai foi. Pe o le sia mo le Delta, po le variant o le Omicron, leo wafi ai I lato umanei. Ua whaaloalo atu nei le au mafolo le malo ni usila ina I afsosoani ai mo le motu o tonga, I pōpua ngā tia le o iai ono le tsunami ma le maunga mue pe o nā fia I whai ungol vai aso.
O le maunga mu wa whaalia mai o loo whaawau pea o na pā maa fia i le tia leo vaenga o le malo tonga. I li poti mai ni usila o loo whaalia ia o atu le 5 se lau wafe se leni leo wa wha mea lofa e ni usila mo le motu tua o i tonga. Whaalia i se whonutanga tustala ma le palmio ni usila ia Jacinda Ardern o loo taa awai o loo fau fo i se fsasoani le malo Australia mo tonga. Mai tusai o li poti ale leiti o whaavau malo ni usila o loo whailoa mai ai o loo fuafua se fsasoani le vaa le Navy ni usila pe amana o mia le malo tonga i nei teimi whainga tā o whea ngai ei ma mala whaanatura wa awhia i le amatanga le nei tausanga. O loo tā uai wa mai on of so tai Ardern ma le palemia Australia ia Scott Morrison ma o loo fuafua e ngā lulu e whaatasi na ia tu ina atu se fsasoani ma tali atu i mana o ngai tūlanga o mai mana o mia i tonga ma o le teimi nei o loo ave le lantou wha mua i le tūtau sua vai. Ma o loo fua e whaongani wa alele military wha apitoa. Lea e maula lalo vaenga e mwhai ona whelelei ai. E mawhai ona malanga i tonga le temi nei o na o loo wha alia. E leo saonga le mutu langa i wa alele whelelei tonga. E ave fsasoani wha apitoa le temi nei. Ma le mafua anga fo ile na o le mana o mia o le wa o le Navy. Mo le temi nei e wha sauni e malanga atu i tonga. Ma e fua e valu i tū lale umi. E malanga i le nei wa ape a wha ataunu ina na whai ngā malanga. I le sami e momoli nisi o nei fsasoani. O le tala muli wa toi tui nā tui tua mo le isi whawa i aso i apolo inga mo whaalavelab whaafuasia i a Samoa. Le amatai nā tu le asos fulu fitu o Januari se i o atu le asos fulu tolo Februari. O se pepa o whaamtalanga mai le mālo e pe ona pāsia le kāpeneta o lo o whaali ai le pāsia o le tui nā tui tua. O suinga uma o vavao e nei e pe ona sau i le amatanga o le masino se te sema. O lo o tā ua i le nei pepa o whaamtalanga o lo o whaatu mawina uma le tele o nei suinga e au fiai. Ma teimi te tala mo pisinisi. Ma fale o loa. A toa ai fo e ma teimi e tāpuni ai e pe ona a mata wha mamalu i le vaitau a Sofia Fia. O le tele o vavao nei e pe ona tapu ai le tele o vaenga o whaataua inga i aso sa. Na toe ta tala uma ina wasui al whainga malo mta ita i ele fast. Leo lo wha amaluina ma a mata mai e a te se ma se i o mai te minei. Leo ua toe tu ina tu i tua mo Februari. O nisi o vaenga wasui o vavao e au fia ima le tatala o whemalanga inga wha o popo mo le vao muri whanua. Ma sale lo longa i sawa i aso sa ma toe whaatanga ina i ma ta alonga pinko i po asto nai. O Samoa le atunu mua na wha mawina na whaia lanto waia inga wha pitoa. Mo whemalanga inga i tangata e fia malanga mai Samoa. A toa i fo i matangata e fia tu va e se atu ma Samoa i lalo le whainga malo mawai atu a le hero pipi. O neita i ala o whemalanga inga lea ua whaonga ina le tele o atunu e pei o na amata mea ai Samoa. Ia le whafonga anga le atunu ai merise o na ia tātou paanga. Ia o se te panai ala ia tātou tala mai Samoa. Ia ai meise ia o te iloa nao lo o fia maua foi ni whaamtalanga i tusai. Ia o afi anga i ave o ngalu malolosi e pei o na afi ai foi ni se afi anga pe on tui natu. Ia ai o le a longo puia li ala o topa iam lo o to malu. Pe a maua ni se a tātou li poti steimio nei aso. Ia i tui natu le aso atai au e mol te minei. Whaamanuia lava le atua i te ute mawhaival o wheanga iai. Ia ai meise ia whaamanuia le atua i nei a inga. O si o tātou watinu e le ngata i tūmua nei. Ai meise ia o manonom apolima whaapea le motu tele i salawhai le o maua. So tele ana i a inga o nā ua. O atu i nu ua uta ina ia mapu ai mole nei taimi ia whaamanuia tele le atua. Ina ia vave ona toe whaalelea mea tō tino whaapea on whaale angaina. Ai mole taimi nei, ia manuia tele lava fuafuanga le nei aso ngafua. Tātou toe whailoa i le aso atai au. Tō whāsoifua.